Ban wanra ka jingtip ka babanya shagipai pa, halor ka jing shakri jong ka Committee on Petition jong ka Meghalaya Legislative Assembly, haka jingitrilang bat ka office Deputy Commissioner ka Ribhoi District, minta ka singi kila plong ya ka program a jikai a Science Hall Nongpo. Haka ni ka program, kirekhot jong ka committee, kilai ka jing pensyai halor ka rukam terikam jong ka Committee on Petition bat ka benta ba ka shim haka imlang ka sahlang kamtam ban yos ngo ya ka sur jong ki pai pa haka be day bat ki jingeh ni duna haki kam pynroi. Ya ka ni ka jingalang la penya du MLA ka maulai ubaderu udukhat jong ka committee la wan ban shim bentalang ru daki wei pat ki dukhat ka committee ba kenthop yo MLA ka mau hati ba Charles Marngar u Dr. Mazanur Arkazi MLA ka Raja Bala u Remington G. Moment MLA ka Rambrai Jerngam pat MLA ka Nongpo ba Mirabon Siem. La Saki Langru da ka Jingdon Lang u Deputy Commissioner ka Ribhoi u Abhilash Baranwal u Project Director ka DRDA u Raja Brahma ki BDO na ki Southly ki CNR di Blanc ki Kenhuon SHG bat ki Village Organization paper na ka District. Ka jingtemu jong kane ka program ka long ban pentikana bagi pai pa gen sngo tho ba lingpa ka Committee on Petition ki la ban pa ujor ne pentip ya ki nu ki jingeh bagi ya kendo bat ka te ka committee kan ra ya ki jingeh jong ki syaka sarkar ban wat ki lat linti ban wengno ya ki jingeh ha ka imlang ka sahlang. Nomine pion ba bila dan Ujor yang ke komiti jungi ke Committee on Petition pion kota tengin like Ujor ke komiti jung pi direct tengin like wan rak ki jingeh jung kasong jungi sibuk ni duna ke suro ki building ki bio kapung kita ki jingeh lani pasal lebih ki ente lani dan selma kung kita ki jingeh lani dan apa kasong jungi ngilwan haka komiti jung pi ne kandur swa haka sisi jungi haka video jungi ne haka nokar komen peti ki jingeh jungi Yusuf Bensyai batang ai penjoki ya ke jingtip ke kani ke Committee on Petition bahwa tanda ya keren ya kesorkan kemuyong tin areng dan di komen kadang likely kita ki organs jongka government dan kesorkan yang ya ka legislature kayong berbantuan nang ta ke executive pemangitip ka ke kesorkan nang ta gidon rupat ya ke judiciary lari kita ngomong ka yem kasri kabapet kini provide tingdon na kajong ka benta ka yem berbantuan dan ke legislature kali perlu ketahu ya kian ka warak ya kian pemien nang ta gidon rupat ya kesorkan ka menteri kam kita kian pelasna da ka yem berbantuan bat gidon rupat ya ke judiciary lani ka yem darba lani ka yem bishan yem kasri bat kam jong ka yem kasri pat kalong panpen bagi kita kian tu belah bumi ni ba yem berbantuan la menteri kam hok ba la menteri ya ka kumba kadi banong pantin terpret dari bantai ya kita kian belah bumi da ka legislature si angin ta iwan akbat jongki oh ikran ya kini ka bentar nah kita ki lain ki organs jong government ikran hani ta kham tak ya kayi berbantuan lani kita bilang ka legislature mau legislature lani kayi berbantuan lagi ikran ko dari India idon ya ka parliament ya ka parliament kabang itip ya ka kedan arti kiyem hantai kawai ka upper house ka lower house ka lok sabha bat ka raja sabha bat bagi ikran pat apo ka state legislature tengki jelang di badan arti ke legislative assembly bat ke legislative council lehang ni apo ke jelang sekali badan tahu bakata mereka legislative assembly dari yang berbantuan bat abang ikran yang berbantuan dari baik ketum ke constitution dari India oh itu bagakam juga yang berbantuan dari state legislature kalong ban shna ya tadi kakam jongka yang berbantuan dan mereka menitip
Bagi itu bercobain kamu nak pensiun baru sisnen. Baku bakutip, kayim kabar kawan jom kejelah kejui dan ikui kejelah kabar parlimen. Kamu som baru sisnen. Andoi dah puluh lam mandi kita kakum ke petisi syarat ke constitution pada puluh sis arsian haka sisnen. Kemudian idei ban som kita katakan session. But kamu di bencingan. Kawai ke session dan ke session trong ka yang terbang kawan dan ke state legislature kam dei banjai palak yaka beri benar. Kamu apa yang beri benar ladai bentukkan session. Jadi kai ke baca apa ketika state legislative assembly kam song. Wa penwarah ni apa yang jompi bagi kor hukum kita. Ini bagi om hak pok ini parlimen kita parliamentary committee. Di committee kita biar. Lagi nampak rumah kli ini ni pun pemerintah, dan lagi boleh jemput baik tang kami di bagian komiti kawan dan jompi angin pun pemerintah. Itu sibuk kini di komiti. But kawai ni kita kini ke komiti on petition. Saya dah play kan slide. Go to the committee. But in this case, the honorable committee itself has come down to people to give the awareness regarding the roles and responsibilities and how people can take advantage of the honorable committee to get their grievances heard. So I request everyone to kindly take advantage of this important event, and whatever learnings that you are taking today, please go and circulate it to your villages as well, so that the original design